delivery man pa Google Adsense pin hong dit tai pa nga Google Adsense pin code Google Adsense pin code ta delivery man pa ke le kit dit tai si kaya tóm thì cái đẹp cái hiện tại Everyone, welcome back once again. Finally, after 7 months of waiting, my Google Adsense has been arrived after 7 months. Thank God. Dunia hi Google Adsense si mu so ke diu hin na chi pa monetization chu chi yong la YouTube ma chu hi chi pin code Google tian in sian da le pin code lo chun sum chu kal thei lo hin na sum chu to hu monetization chi tan hi wa chu 64 point something dollars hi tan in la si Google pin code lo hi na chu to hu kitang den frozen kiti in fridge FREZ fridge ti ma frozen na hin tuna kunai Google Adsense hin sa kunai pin code 6 digit hin na number ki mix up jing hin si bol tin chun sum chu ta dollar pa chu hung chi pan get hin na si them khat background ga sei chep kit leng hi chi pin code hi ani ve chan na hung ke thot tai ani ve chan na pin code hi 4 times bu recent ki bol the hin na hi chi pin code lawa ong lawang chu ka bol the nan ya so pin code mi ong chun ka bol the in da si ka nga phat hin na hi wa si fourth recent pin hi lawa ki bol ting le chun I bol lawa le chun hi song chu ki bol thei kit lo na try hi na chu si ani ve chan na hin ama sa pa chu I ti ham ti chun si chu them kha ga se saw jap deng ma sa pian na chu 2025 December a chu sitabang bang Google Adsense pin code ka sian tan na nong chu nong pun chom khat dunya chu I ti phat ham bang chu ke pon pin tha am bang chu khat be bang chung he Google Adsense sitabang bang na su khosunga ke min tabang bang lal go hau ma hang sing ma ki kaminong ki bang chat kit hin su a het hil jit wa chu ama chu anu thot son hen na ei wa chu wa Google pa te te zo pa chun np le lo na chu ke nga chu ka het lo hen na hong ham lo ham ka pon to hi ani ve chan na he si first time wang hi poi ani ve chan na second time ma hong ki thot hi si second time chong le ban hoi ti bol dan ham zo ting adang hong chen se di na si ma so ke bin do ting in thak di khat ve hon do na suga bol te remove side edges force na go how sing will go how sang ting pi bong okay chỉ lệ bằng tàu thế nào bằng bộ kệ tính ba nó chú long hông bộ kệ tính tận si hệ gì nghe ở điểm chứ number juga asia leng na si hinga your pin si tua hi pin code 6 digits na 60 digit group su tua hi YT code YT studio and paste detail ki verify lo ham sa ve tai
toái xì phun hình thì chạy cần bol đấy cần số đi Whitey Studio earn fix your AdSense for YouTube account kita sepai duduk leng okay duduk tawin sign up get started tai kei paga duduk leng lại mode na so soi complete ni su ke tan it's like payments kiti account bank account ho yong SBI lang HDFC lang EP le Boroda le so on ki change take it na bank ho to ai payments no verification check si fa lu ite address verification to ai ve 25 April 2026 kiti si ai 2025 December la chu ka sian tan khat ve ni wa chu khat ve wang chung na se chung yo ka se banga chu kusunga gaming kitu go hang sing ma na chu ama cha na pi kha hin i wa chu ga he the kha chu house number long ka pai 68 hin na se pa chu anavet lo tan tin yong le ho de pon li ve chan hung the AdSense codes te bang bang pa ani ve chan na hin den si om sangar gal ni na conflict mi te han lang do na go ho na conflict ni na hung thei lo ho ti na yong le hung tin ki pa min tunia ko na si nga ngai cha am te ko chu monetization che yong le si pin code mu lo le chon sum ti mo thei lo na si athu pi pian he pin code tuna mu ta bin sa ko na sum in mu kan deu tai ti chu finalize lo le final la kan se na tu chun process su khali processable tin tai code kan do alias te bang ba pin code kan sut lu itas the live pin code available chun thum weibo ATM ki bol you have 3 ATMs remaining thum weibo ki bol thei ja I bol hila chun thei do na hila be very careful get hoi ta number hot bet na hoi ta ki bol ngai thum weibo chan som he okay submit ga bol te wow chun tumu ta na identity verification complete address verification complete hitai account internet su hoi hin wifi okay bet khat bet ga bo kit lew hen toa hi earning ho hong pan di tai na supporting so chu activated kit tai toa ga bet ta refresh ka bo te refresh na bola che lo le chun change account ho lai hu me le chun yes I have Google AdSense account lai to me nang ban ten le chun check it ding hin adsense.google.com sa chun in poilu ding hin ban ten nang ma gmail naman pa chun ke choose ding ban ten publisher ID da me nang set up account me nang redirect to YouTube to me in YT Studio khali ga baking oh okay to hi monetization so che pan ke tai earn ga bep to okay to ai 66.49 tai check it tai thanks for watching guys ave yo say chung chem ki patu say mante video hai ta tan se ke na bye